Lacho maneno duju ruke chalo dago mechero kafur cholu wore neno ne oromo. La dit man manye pot pio kati maleng loga daka inano chale bene nen no chal dago. Ento ticheno tie mechero ka kwanyu chenne bot dano bot cholu wore wiali kun ruke chalo dago. La wo majango moti me uchiri ba ma chel kama giberu ka gonye band music. La dit mo mano tiu berite unenu nyake kanyonu mielu wachini wow. Eni yedong katona ene ukwanyo karane udire ngere ukwelu nyik lok mo manogi yire jonu medeki mielu chira nyim maku selfie chalo selfie. Ente yongeye le ditinge mato bia ne chamo gwenu ne chips ki chicken dong ni wadok gang tuon cho jemako tuon cho jemu wachini ka gang pedoke an pabi chiru kidi kamo ngata naga ne uberu ka kwanyo limeo ungogone nining dogi chene na ichamu mandu uchawa me pedong ye ngomarat ikara magitiego niyangi kom la choman maruke chal dago abili umago en kundi woti maku chale ni gitu kichwalago i social media ento dano maduong i social media gukati kikoro madit kikoro matek kungi wachi ngoma bili utimu me maku chal palachoni kidinu en te tekniku kulunj bon inyim kamera kungi woti maku chale enuni obero bal madit mada pen chik me computer misuse act mwagali bariyo akipiera riyo wiario beye ngatumo kiken me chonu church ikom la wore marach unyo chwalu chale nyongech mo kiken bachalo me balo nye iwi yamo pamono onyongo social media onyo internet dano maduong magu katiki koro kungi wachi abilimu katika magu video enuni yao keri wiyamu onye social media pen chik beno miruku mak en pien en ubero ka nyotu la cho enini kundiu en melunye ludok inyim kamera mara ngomo wakele ineno matin iyub me ngomo miringe i delight malt media now la pentieni upore no bora bili me makuchal pala cho maruke chal dago kadi bedi enno tila bal chibano ne i social media chipenkanyo i comment section mamegwa kama iramo nywako yeta mamegi wibu wilka subscribing i YouTube channel mamegwa liking che diu lang enoni wekpe ken gin mo kiken mo wabikeli abero team John Silva.